Kristu uyinkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngiyathoba kakhulu ngiyabingelela ubaba wami mama wami umpostoli Sibande egameni elihle lenkosi uJesu abefundisi abefundisikazi abazalwane bonke abakhona abazalwane balapha ePhiva ngiyababingelela egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu amen. Amen. Igama lami ngingumake Maseko. Make Maseko kusemzini ke la ngoba baba Maseko basuke eSwazi bamaswati. Ngingumake Maseko ngisuka eThongathi ebranchini yasentabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa ngaphansi kobuholi bukababa nomama wami umpostoli Sibande ikhaya elikhulu liseRichards Bay eMzingazi. Haleluya. Yabona nje ngiyasho ukumnandi. Ngisho nje kumnandi ikhama ngokusho enhlizweni yami. Haleluya. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele ngibonga umusa kaNkulunkulu osithwalile sisuka eThongathi size sifike lapha. Yebo ibe yindindlela kodwa ayizwakalanga ngenxa yokuthi size uNkulunkulu. Haleluya. Ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu bangcwele ngisemkhulekweni ngisemkhankasweni kaMateyu 16 from verse 24 lapho ithi khona inkosi yethu Jesu Kristu ofuna ukuba umlandeli wayo makazidele athabathe isiphambano ayilandele inkosi. Haleluya. Ithi mayiqhubeka bisithi ayike umuntu uyothola umvuzo womsebenzi wakhe. Haleluya. Athi verse 28 ithi inkosi uJesu iqinisile kukhona abayungayikubona ukufa. Haleluya. Ngisemthandazweni ngisemkhankasweni ukuthi inkosi ngiyacela ungisize endleleni noma ngabe zikhona izintaba kuyenyuke noma ikhona izisele ngingaphoseki ngoba ngilwela ukuthi ngibe umlandeli wenkosi yethu uJesu ngingakuboni ukufa kwesibili okuyichibi lomlilo. Ngiyafisa ukuthi sonke bangcwele silwele lokho. Haleluya. Sizidele sithabathe isiphambano. Ukuzidela akuyona indaba elula kufana nomunye unguswidi akufani nophotho uhlukela kodwa indaba ekufanele ukufinqa umkhono ube umlandeli wenkosi yethu uJesu uzidele ngakho konke akukho kufanele ukuthi hayi cha lokho ke bakwethu lenkosi siyongixolela cha kukho konke sizidele bangcwele silapha nje ngenxa yokuzidela ukuthi ubaba kulezi insuku ukhuluma ngemisebenzi ehlayo inhliziyo yami iba buhlungu mangiyilalele lo nkonzo ngize ngihlehlise ngithi inkosi ngiyacela ungisize noma ngabe kuthiwa ke isiyafaka umsebenzi kodwa Nkosi yami ngingahanguki ngize ngibonakale nginesikaba engabe kuyoba isikhathi esingakanani kodwa kubiza ukuthi sisela sizidele sibalandeli lenkosi yethu Jesu. Inkosi yethu inibusise nonke egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu amen. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi.